Ayo mi ato nko nyene folumo ye mi ameki mi he mi nyam nwera mi nyabe no me yo me folumo la katanyo be miss zokokwe fa enyarele medio mana mi anya na mi len kure wan last year 2024 around August edu ovo duo pazan edu ovo duo pe duzan nye meten kpo ovo yi do pe te me yo vo eyo he meten dia medio mana agblo nu enya vire kure eyo he meten de una mi. Last year, August 2024, I got him a pet to told whoever Agbame Vozan. Yes, ya Gbemagbe men of man, O Jagome Juragbe, O Jagome Juragbe, who memi dio, ya quet that solime, Cosidagbe. Tachole Juragbe Kimibete men of man, many recount, me play GMTV GH, Yahweh, play Arizona shot. Nebete Yahweh, please whoa. Agbame Vo, allo, I got him a pet to tower, or do not Agbame Voza for etefe did you make a report. Last year, 2024, o kabe yo akadwide, yento me demand of my pobre leke wano. No vila lo tole Christo me. Azan bete le vota regina no len kura pobre hugba chocho kwen honko pa, hugba chocho honko trend pa. Vo me demand gro na mi bere no met de azan bete mora suspere hugba chocho re e vivina o de siade. Si, zikwe kalaji man of fly matan china mi bere agba me vo hold last year. E vivu hugba chocho. Nyaso me la meble mi gbojina boko magro na mi sinu yo ho yiji vo do man ya merele nye pope fula menya fi he agoti me petwelo agoti me petwe a ele jofi moji no nya mere ho chole ho inada fulawo alo inada jofi a agoti me petwe le jofi molaji ha fi mi agoti me petwe to wa ope do yo ho te wona panye avonolo agba me vonolo eya ewebe agoti me petwe to wa o du na ope do yo ho na faza enyenuka kete blo yo na be kente for peto to yo na be kete alo evio yo na be kete nu ihe ta yo na be kente alo kete la cha ne me kpo fu gere peto egboma alo evenye gbaje ma bia so be nu kata ya o mele yo be kente o ke bon do le yo be kete ta ya ma ta agoti me peto to wa agbamevo alo kete ya enye do yo ho te wona pa onyo pe chodwi ta ne do fesi afa agbamevo zan ya oduna agbamevo zan ya oduna nwere ta last year efeke va yima o jegome juragbe ma amechichi obete pele dumevi obete o yide afegame te pele lo we ba afegame fi menye ope ancestral home yo yiba dogbera ela be no lenkuro pe nu yo ho jova ya o ba goti me peto to ho gbona etefe lekun o ba je yin o ba fegame efi mi o ba je ape amoje gbeje apa movale kopo cho ta agoti me peto ala agoti me to ntola menye peto de kwenye agoti me duo le vovo na me kere amechiche onko wa gbona mi agoti me du ne va fofu wo agoti me du nto seminary ta jura gbe kemia mi yide afegame yo va dogbera over prayers and the ancestral home ya mi gbo va gbore me Tuesday wana o yiji mile wole di ya o dagbe yo be tochogbe nebere na goti me peto to lo fazan du honya gbome vozan no je gome juragbe akobe azan la betela le kone consider the kabli bo fazan du ta juragbe he oyire afegame he va dogbera lo fa fegame bladagbe as wona bubo yiji kuragbe wona bubo yiji aberuka storytelling plito food ko bazaar plito akay mi ma gboro kimi ke o wo vivinam ya o dagbe kaka ma kwa goti meto ko ka match be yu ka ina de afegame nu ka o ba afegame ha o ka yona te nkeke ma be nu ka tochogbeza alo tochogbe mi atone mi len ko screen eji akpo be tochogbo be nu ka agoti meto di be no yo fia be ye mai me ke yo togbo akpo ba je afegame o be etomaji ono torele goti me peto yona be tojen etomaji ono akpo ba check po be te fie nwa ta o demonstrate nu kimi bete ya o dagbe ma tochogbeza na to me no bobo enya poko si ho nya le fafa si gbe ko ho nya agba kete o to na le fi ala agba me vo nyo te lo na le fu matan e fia o amechichi o enye ko nye me te po kete reke do ape va ya vo be karjo edi si eto ya la amera sponsor am kete nchi ma dera bo ada sile skeleton no dera pa re ka no je mi no ko mi se me dare ta tochogbeza o wo tochogbeza ya o dagbe he o tochogbeza voa the next day he nya fi dagbe obe tu dagbe
Miato tout dagbe o ka wele agoti me fe dubu me. Bo me gbagbe no po o pe package ho le wori asusube ku tepe ya tu dagbe ma chen wona de tayo chonkona azama alonge ke ma benu ka tu dagbe ya mo va amesa me do red and black le asusube ku tepe nye ko ba do gugulo me because me nya ore nye to nye pe du me fo me ka fa na fo tanye me nya le ko woni ya over o tu dagbe over da tu go igbo e ma cha mo over ba zanke dole no kwa megbeto yes ida ke mi gbe ho nya oyi o tu dagbe la voko e ke mi he mi abo eso mi ka like na fa mi bere wona de ka le fie mo wona fa ya mi abo eso beti mi like na o ba asiale tomo e ko no po nyonu vio moto vi pese o jetugo o le line de kamele lo bo o tri line kaka din de yo pe toje me ko ide toje la me yo ba me se me amoro kwa tupa me ko zevi o dro o ba ku chile to me ko ide efia fa fe me ebere buma gbe no sbo vaza on te bebe ter si ha mo subo no meten wo selection de ko ala ashale to me la do ko jibe na ban to re moto na ala se ali na nyonu yo po ne po ka gbogbo we kenya ko pe ne bubu ka ba no go sit down next you just be doing selection kaka na gbogbo ma nya me ka bi je atan a select o seminary tanu sbo nya mere ko va agoti me peto o pa gba me voza ya o do fira gbe pe fian me ya ko wona ke mi ho yo na nko be ashale to me ya ko wona ma yiji no po nyonu vio me be no be nyonu vio le voter jire yes me ka ji gba me agoti me peto to ta ogbo be nyonu vio le voter nya tefe nya to mele bobo ere o nyonu vio weke me ka ji be wona de le ta e o na da me nyonu vio de ko wona me se wo be virgins we ka kenyi me wonu ya po hare ke o ta e me ka ji be feke ma amechichire mi atan po amechichire ale dare kwa wa agblon nki mi ta ho nye nyonu de de kwe le line de ka me tride no pi va kuchile toji la me ko de be fia fe me yes ya nye fira gbe fia me fira gbe ma ke pe zame a yo wo o pe pageantry ho le ko ene sigbo yene ma o pe miss kete sigbo yene ma yes miss kete if mi anyeke mi anyi to kra bo eno ba glo no ko mi no na microphone ma the stage ma entertain amo zigere na mo po ma osusu be anfo to menyu mere gugu na mi agoti me pete bijiji menyu make go for the next day nyoru ke ka wana de gbe pa so do to e o ka mi ka cho nyoru ke ka cho avo ka gere mi to e me na nyoru ke ka e ke me nye de le me ne oro uchu le nye ba ha jije ponwa ya uchu o de le me na me kro na chu ke be nyoru ke me na boro da vole mi to me na yoro e me bo de me ne mi atono mi lo to le Cristo me no me po ground de bare ke te fe po le voter je no le azandu le voter je no me po ground de bare ke te fe po re va agoti me petwe agba me voza Saturday o pe grand débat e fia ple fia o fia vova e fia vova no po ke fia de se de do wu la tion to heme no po kete nle kakra ka wo nya pona me ye mai me himi na de ground débat de akpo e fia de se de ho ko fia de se de da paka me ho ko e fia de se de da paka me akpo be no ka efiake atanzo le apaka kele me afake afiake ba paka me wa do edi efiake oko efiara paka me lo joko efiake da paka me je efiake oko apaka bete ko pe pofu je efiake dole pa paka me gera me mu bo paka me jo do edi na jo se gbe ko me no fafa na me ke me oko apaka because one in one mele tak pe na so be 2 in 1 se me dey for obeke ekebete ko le to show unity ela be agoti me petu ya eduwowe o va popu ye o wagoti medua tanos be efiare se de to afi yako efiake adola me ke wa paka me ava me ke wa paka me la it shows unity yaka me ke me ho kwa paka ko yako me feel pity na se me dare ya nye ground deba that time no me poko bete me no this year la me se bobo launch ope le kona azan la kie le aplau yes dogo ni me se ka ba ta ni me ten yo
mano toji bebe he wa ka du agba me vozala kwa ma na mianya pele su be na odi bia yi kwa emi abete mi ayi na kwasi ka go ti me peteto odu no fe agba me vozara enewe ne du bubu kala azandu yo di ma fa na ma pote be na ma gro na du kwa atanyom fa nkonye ne follow mo akanyo be miss zokokwe enewe pelebe